lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC Twi kusuka Studio 12 Auckland Park eJoni. Kulo sala ntsena masiku manharhu ku ya ka nhlengeletano ya G20 vuendzi vuhlayiseki na vuhaxi hinkwaswo swi tshamisekile. Maphorisa va hlota na swigevenga leswi nga balesela nhloko ya xikolo na mutirhikulobye exikolweni xa le Tembisa. Wakana la mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 nele ka channel ya mahungu ya SABC Lehaye eka vuhaxi bya DTT riperele. Tikhampani ta bindzu ra mimovha ya vusirheleri eJoni vari va tikeriwa ku fikelela swilaveko swa vachaviseki va matiko ya misava lava taka enhlengeletaneni ya G20. Magidigidi wa varhangeri va matiko na van'wamabindzu va ta va laha eJoni emaleni ya vhiki. Xikulu eka vona i vuhlayiseki naswona va lava ku tleketliwa hi mimovha leyi kotaka ku vhika maqulu. Tanihi leswi ku nga na ku tshukiselana ka mahlo laha misaveni, ku bukiwe mimovha yo tala ya vusirheleri leyi nga ta tleketla varhangeri va matiko lava nga ta eka nhlengeletano ya G20. Swi durha magidi ya tirhandi hi siku ku hira ka lowu. Tikhampani leti hirisaka mimovha ti vula leswaku bindzu a ri se tshama ri ya ehenhla ku fana na sweswi. Va ri mimovha ya kayivela. Current customers are not feeling the pinch as much as coming through for rentals right now. We do have a shortage, and I think the entire industry has a shortage of vehicles. We've seen a really big demand for what we call the luxury SUVs, so your BMW X5s, etc., because those are the standard vehicles that usually would probably be the best suited for Johannesburg roads, but also the needs of the customers, the delegates who are coming here as well. Swikombelo swo tala swa timovha letikulu ta manyunyu ta vusirheleri to fana na Range Rover, Mercedes-Benz G-Wagon na tin'wana. Mimovha leyi a yi ngheni hi maqulu hambi loko ko baliseriwa. Armored vehicles are obviously not the normal run-of-the-mill vehicle that you can just get from an Avis or Hertz or whatever the case might be. Hambi leswi ku nga va na nkayivelo ya timovha, maphorisa ya tiko va ri vuhlayiseki byi ta va kona eka nhlengeletano ya G20. With the numbers as alluded, we have enough resources that we have put in place. We have armored vehicles we have considered based on the collected evidence, and we shall deploy those that are required. Tanihi leswi nhlengeletano yi ngo salela hi masiku nyana, maphorisa va ri va lunghekile ku tiyisisa vuhlayiseki bya varhumiwa va matiko mambe na maAfrika-Dzonga. Minhlangano leyi lwaka na mavabyi ya TB na HIV/AIDS va kombela varhangeri va matiko ya misava ku rhangisa mahlweni mpimanyeto loko swi ta eka ku lwa na mavabyi lama. Varhangeri va matiko ya G20 va ta va na nhlengeletano eAfrika ro sungula emaleni ya vhiki. Tikonkulu Afrika ri taleriwe ngopfu hi mavabyi ya TB na HIV/AIDS. Xibedhlele xa vuvabyi bya rifuva lexi lisanaka ni mirhi yo tala leyi nga tirhiki eMudimule sweswi xi sungula vavabyi va kolomu ka 100 va kumiwe va ri na MDR TB, pulmonary TB, laha munhu wa vona va nga le ku sunguriweni eka muxaka wa vuvabyi bya rifuva lebyi nga ni matimba swinene lebyi tiviwaka tanihi lebyi lwisanaka swinene ni murhi wa rifuva. Vavabyi lava sweswi va nga eka vutshunguri bya MDR TB va amukeriwe eka ndhawu leyi ku ringana tin'hweti to hlaya. Ke krele thuso, ke buile, melaka o fodile, yaanong ha ke na bothata, ke re ba di-nurse le di-doctor hore ba nthusitse. Ke tlile mo ne ntse ke nwa dipilisi pila ka ya ko ntle ka thoma ka ya le menate ka tlohela dipilisi. Ndzawulo ya rihanyo ya Limpopo yi vike leswaku 80% ta vavabyi lava va kumekeke va ri na vuvabyi lebyi va le ku tshunguriweni ka TB.
In terms of the treatment that they are taking, we have seen a serious success rate in terms of them being cured when they stick to their treatment. Even the numbers are showing that now at the end of the second quarter, we are 80% success rate for those who are taking their treatment. It's an estimated 249,000 people who developed TB in 2024. 54,000 people died of TB in 2024. There are a number of high-level issues that are important. One is to catalyze health financing and investment, and ensuring that there's adequate domestic financing for health in general, but also specifically for TB. Hlengeletano le akuba ka kona ya G20 ya baholobye wa rihanyo ePolokwana ku burisaniwe ku tilulamisela ntungu ni ku hlamula. Hlengeletano yi tlhele yi languta ku tiyisisa leswaku sawutiso lowu tumbuluxiweke wu hunguta ku onhaka vuvabyi bya rifuva tanihi nxungeto wa rihanyo ra vaaki. Vaholobye va G20 loko ka kombiwa eka nhlengeletano nkulu ya G20 eNasrec masiku manharhu lama taka vaaki va lokixi ra Alexander eJoni va nghenele nhlengeletano ntsongo ya G20 va ri G20 fanele ku va na swiboho leswi nga ta tisa ku cinca evutomini bya vona. Vaaki va lava ku vona mintirho, ku tlakuka ka mabindzu na nhluvuko wa tindhawu ta vona. Tsesi Baloyi a ri ka nhlengeletano leyi nakona u hi tisela xiviko. Nhlengeletano yo lulamisela G20 eholweni ya Sankopano eAlexander. Vaaki lava va ni ntshembo leswaku nhlengeletano nkulu ya G20 yi ta pfuna ku ta na swintshuxo swa swiphiqo swa vona swa siku na siku. Va nhlangano wa Ziyakhala Community Service Profile veri va tshemba leswaku varhumiwa lava nga ta nghena nhlengeletano va ta kanerisana hi swiphiqo leswi khumbaka vutomi bya vaaki. Vaaki va vilerisiwa hi vukungundwani, ku pfumaleka ka mintirho, vugevenga na vusweti. Hi lava ku each and every project leyi nga tatisiwa la Alexander yi accommodate vana va la Alexander hikuva yi kumele leswaku mitiko leyi humaka abantu va la Alexander va tivi nchumu hi yona va vona nje loko se yi endlakala. So hina as Ziyakhala Service Movement yi la ku ta endla sure ku each and every project leyi humaka yi hundza from ka hina yi kota ku hi ta kota ku nyiketa vana lavantshwa va la Alexander mitiko leyi hikuva va yi deserve. Vana vo tala va le hansi ka swidzidziharisi a va ti mina loko va ku va ya kwini hi life ya vona. Mhaka ya vugevenga yi tlhela yi vilerisa minhlangano ya vukhongeri. Infrastructure ya hina a yi right hi vona na swilo swo tala GBV la Alexander swilo swa kona a swi endleki hi ndlela ya right, vana va rapiwa, vasati va biwa, swilo swo fana na sweswo. Another thing, last hi vone munhu a tsemiwe nhloko amavidleni, swilo swo fana na leswo a swi endleki amakaya swi kona laha Joni la swa endleka. Hi nga kombela ku ri G20 leyiwani hi nga ta na ku change swilo swo fana na leswo swi cinca la Alexander. Van'waswimawusi lava xavisaka esitarateni swa Alexander veri ku sukela migingiriko yo lulamisela nhlengeletano ya G20 yi sungurile, mabindzu ya vona ya le ku tikeriweni tanihi leswi maphorisa va sivelaka ku xavisa va vula leswaku va le ku thekiseni ka ndhawu. G20 a yi tsakisi swa ku yi tisela ku hlupheka la a tikweni ra hina, a yi kumi nchumu, a na benefit la ene na hanya kona mara a na kumi profit swa ku vana va ha xavi ene vanhu va ku tala loko la pendla ku tele vanhu swipitipiti swi tele ya xaveliwa mara loko ku ri so ku basile a yi kumi nchumu. Lexi ni nga xi langutela ka mfumo i ku ri loko u ri na mali mfumo a wu create mintirho ya ku tala swa ku vanhu va ku tala va ta kota ku ta tirha hikuva ma vona ku na situation leyi nga la vanhu va ku tala va le ku sapoteni ka mita ni ma va vona. Se mara loko at least loko mfumo yo kota ku create tifeme ku endliwa swilo swa ku tala ku thoriwa vanhu kumbexani na poverty na vutsotsi na vugevenga a swi ta yima etikweni. Nhlengeletano nkulu ya G20 yi ta sungula hi Mugqivela kasi yi ta fika emakumu hi Sonto. Tsesi Baloyi wa mahungu ya SABC eAlexander. Kasi loko hi ya mavhengeleni andhawu ka G20 leyiwani a va nga vi na ku vilela ku tlula mpimo hi luya a nge angati la tikweni ra hina a nge hina hi dlayetela va mabunu a hi dlayi mabunu. Hi twa mavonelo ya vaakatiko mayelana na nhlengeletano ya G20 tshama na hina. Pakana mahungu lama mkhomelana ka siku ra namuntlha yan'wana ta va kona nkarhi lowu taka. Vito ra mina ni Musa Mabunda ri perile.
riperile a langutisini leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona kwala xifundzeninkulu xa Limpopo Gauteng kasi na kwala xifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi kona yi fambaka ka 60 wa ti-percent kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi fambaka ka 30 wa ti-percent kasi na mundzuku kona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni loko yi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kasi na kwala KwaZulu-Natal kasi na kwala xifundzeninkulu xa Gauteng nakona timpfula ti ta va ti kha ti ya emahlweni kasi loko yi langutisa kwala Free State kona ku languteliwe mapapa lama nga ta va ma ri kona a langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ta va ku ri na mpfula ya tilo leyi nga languteriwa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo Mpumalanga kasi na kwala Gauteng nakona ku langutele mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kasi na mundzuku swilemukisa swi ta va swi kha swi ya emahlweni loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Northern Cape kasi kona ku languteliwe rintshwa leri nga ta va ri kona kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi kona mpfula ya tilo yi ta va yi kha yi ya emahlweni a langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kasi kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona eka tindhawu tin'wana Pretoria 25 Johannesburg 23 kasi loko langutisa kwala Springs yi ta va yi kha famba ka 24 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Limpopo kasi kona ku languteliwe maxelo yo kufumela kwala Mosini kasi loko langutisa kwala Botsoleni Maphata Blinkwater ka Dinga hi nga rivali na kwala ka Hlaniki nakona ku ta va kha ku kufumela Polokwane 23 kasi Phalaborwa kona ku ta kha ku kufumela yi famba ka 28 wa ti-degrees Mpumalanga kasi nakona ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana Skukuza 28 Mbombela kasi yona yi ta va yi ri 24 kasi loko yi langutisa kwala Middleburg kona yi ta va yi kha famba ka 22 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kasi kona nakona ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona ku kufumela kwala Richards Bay Durban nakona ku kha ku kufumela kasi na kwala Ladysmith nakona ku kha ku kufumela famba ka 28 wa ti-degrees loko langutisa kwala Mthatha kasi nakona ku langutele maxelo yo kufumela Mthatha 26 East London 24 kasi dorobeni ra Gqeberha nakona ta va kha ku kufumela yi famba ka 25 wa ti-degrees kasi loko langutisa wa kwala a Western Cape kasi nakona ku langutele maxelo yo kufumela George 22 Mossel Bay 23 kasi loko langutisa dorobeni ra Cape Town nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 24 wa ti-degrees loko langutisa kwala Northern Cape kasi kona ku langutele maxelo yo hisa la nga ta va kha ku hisa Rustenburg Upington 37 kasi Kuruman 32 kasi loko langutisa kwala Free State nakona ku langutele maxelo la nga ta va ku ri na timpfula Sasolburg 26 kasi dorobeni ra Bloemfontein 29 kasi loko langutisa kwala North West kasi nakona ku langutele maxelo yo kufumela la nga ta va kha ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana loko langutisa kwala Rustenburg yi ta va yi kha yi famba ka 28 wa ti-degrees kasi Mahikeng nakona yi ta va yi kha yi famba ka 29 Tusker yona yi ta va yi kha yi famba ka 34 wa ti-degrees hi leswi a hi mi khomile swona eka maxelo riperile